Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo, anay! Kapitan Inteng! Bilang akman. Piso. Dos. Na. Piso madan sa nga pulo. Oy, 15. nagado ti bilbilang mga kwarta maangkal. Ha? Ay, bayam, abilangan na dyan kwartana. Ha? Kwarta na lang day tante? Wen, Sibit. kwarta na lang dayta. Saan na ka nga ikan? Uray saan na, kukwa na lang. Among kwarog, adumot ka ti kwarta. Dos. Ha? Mas adaw ti kwartak ngam ni Uncle Mo. Aw? Katwan. Agtal na kay man. Sa kay laasaw. Makapatikaw tagbilang. Piso. Na. 5. Sa nga ribo. Sige, mabitla ang kwarog Tamapan ko man mat bilangan ti kwartak. Ha? Two. Magsibilang kayaw ni ti kwarta yaw? Mabisina ko na. Apay, saan ka pa'y anangan, kwaraw? Saan ba'y nga raw? Awan mo't ngamin makan di tabalay da angkel kaw. Nay, apay ngay ngawan. Saan na masangon ni antik abanang taglutaw? Tajay lang nga nagbilbilang iti kwarta ti aramidan na. Anya, Uray ni angkel kaw. Agbilbilang mat iti kwarta na. nukasta, adaw ti kwartada. Oy, adwa talaga tataba daw. Madamada pa ilang agbilbilang itay pimanawak iti balayda. Ay, imbag daman. Unta ta. At abukod a kwarta ni angkel kaw. Ni antik mait. At damit lang kabukbukudan na kwarta. Badang! Umay kan agi-display iti ipautang ta. Ha? Agpapautang kayo kininana to yang? Wayne, agpapautang kami, kwaraw. Kunak man nulako dagiti display yaw. Ay, saan? Pautang amin dagita. Agayab ka man kidi, kwaraw, iti umutang iti kwarta. Ha? Sige. Agayabak. Masino nga tangay ti mayat nga umutang. Aldaw gaya man. Inteng, kita man ti oras. Aramidan. Na. Anya ayan ay tan aramidem. Bilbilangag ti kwartak Na di kamot lamalmalpas nga agbilang ditan. Nagadungar. Sika nga. Di ka matlagluton. Kanil dawin. Ay, bilbilang nga rudmat jay kwartak. Agpadata. Katuan, iso amakamukan. Agbilang ka, aghingga iti kay kayat mo. Sino kumangay ti mabisinan? 5 pesos, 10 pesos, 15 pesos, 16! Na, 17! di mo man pigsaan ti agbilang sika, inteng. Madao ka. Na. Anyan tayo nagsardeng akon. Ay, uray siyak. Mati kawak mo't iti kasta nagbilang mo. Nakapigpigsapay mo. Ang kanumutang, jipaut. Sa dino ti ibagbagam apagutangan. Nakarikap mo, jetersena ni kagawad kwa nang. Ijay balay da na natuyang. Ado ti papautang da ijay. Ha? Agpapautang da? Wine, iso ngayon kan umutang. Mapanak man nga raw. Kaduam ti utangam Won, Chip. Umayak man umutang, nana. Ay umay kan, darasem! Hey! Ado ka no ti ipapautang yukat. Talagang adaw, mala, agpilikan, tailistak adagosan. Dahito yung man asukar kan kape. Sige, alaumon. Ay. Asin pa'y gayam. Asin. Sige, mga lakalatan. Mabalin pa yan ayunan. Nayunam lata. Asin. Dahito yung man arak, nana. Agilan kami kani Chip Kwaraw. Sige, mga lakalatan. Ay, pulutan mi pa'y gayam. Nadamot manok dita.
Pulutan. Mangala ko na nga ron. Nakalistan. At dapay kayat mo nga laay. Awanan, nana. Ala, no adan to pay kayat mo. Agsubli ka latawan. Uwan, nana. Nagmayat ti kastoy abiyag. Kastoy kumaakanayon. Da kami laeng kinibadong kaw ti makaaramid iti kasta. Kanya ngayon ti paggatangan kat nakarikap pa jetersina ni kagawad ko nang. Awanan ti paggatangan, pare. Sabay ado ti kwartak nga igatang ka. Adaw? Ado agore ka. Nagido! Ado talaga ti kwarta ma, pare. Una! Aguni-unay, di barbarya di tabulsan. Kunak tumit. Ngam, pare. Apay, di mo kaya ti umutang. Saan na? Tsak kayat. Gumatang ti kayat ka. Agpapautang kami, pare. Umay umutang ka. Ado ti kwartak nga igatang ko kunak lang aron. Padasumit ati umutang ka na kami, pare. Tsak kayat. Ay, umay ka. Di na iguyot. Umay ka. Di na iguyot ka. Ay! Apay nga giduron ka. Umutang ka ngamin na. Apay apilitin na katjak kayat. Umay kan maray, ta umutang ka. Ay, akit kita iti Teresena apaggatangak, Maray. Ay na, apay pay laeng agkita ka iti paggatangam, ket addaak lang aruden dito'y amabalin nga umutangam. Anwak nga iti ado akwartak, no jak igatang. Ide, utang ka nga utang. Idi taawan ti kwartak. Angem ita, adon ti kwartak. Iso ajak kayatan ti umutang. Ay, umay kakid din maray. Kompleto ak kadagiti kayat mo nga utangon. Ay, mapanak iji abagatan, Maray. Tamapanak gumatang ijay. Agbannog ka pay laeng, sapay nagpudaw. Umay kalata dito yun, ta umutang ka. Kasano nga ita itaji paut? Naibus matan da ito yung arak ngayon inuman ta. Kung agpaiso, Chip. Naibus nga talaga. Ikaw umutang manahin kininana to yang. Ay unan niya. Inakman nga rod na yunan siya utang ko. Ingkan, darasam. Wen, mapana ko, Chip. Nayunam iti pulutan Nagrigatin ay ang awisin ni kumpare nga inting nga umay umutang. Ay, kat pilitam Jak nga rod mapilit. Indoron kaun. Hingguyod-guyod ko pa yan. Sa lata nga umay. Uray ni Maribanang gumatang ti kayat na. Ado ka nung amin ti kwartada kay. Maibos tumot laeng, umay dan tumot la umutang. Nana to yang. Umay ka umutang? Wen, nana. Ay, anya ti utangam. Darasam ta ilista ka. Arak kan pulutan, nana. Darasan to yan. Ikamadagos. Ang mga nagbabawi pa eh. Oh, adda manan arak kan pulutan ta, Chip. Mas daawak man. Apay ang naglakad ang agpapautang danana to yang. Uray siyak mat, Chip. Mas jaawak mat. Ngambay amo. Nasayaat no agpautang da. Una. Nagmayat ti uminom. Ken agpulutan iti utang. Ay nainteng, awan tila ko da akarne ijay Teresena. Nagsursur ka kung makadagiti tirsina dito'y barangay Ay sinursor ko mat amin idan. Ang puro mamakan gawin mat tila ko da. Ano? Adda mat karne, alako ni Marituyang. Ang saan na kano nga ilaklakaw? Ipapautang na ka na. Ay, di ka umut-utang, dungaw. Ta narigat da utang na. Ay talaga mat. Hindi ka umut-utang ka ni Marituyang. Ta sa baling agpautang da jay. Amok Uray di tagsid si dati karne, no inutang mitlag. Ay, awanan ti umay umutang. Ay kahit aguray ka lang ngamin Ipukaw mo man nga may, nga umay da umutang. Pagpukawan nakmanay. Una, tapno umay umutang dagiti ka barangayan ta. Sige malangay. Mapan kay jay nga ti kalsada, tay jay kang agpukaw. Ay ibabay nakmanin ako nakon kay. Ingkan! Naglaing kalaki din ay ang agibaon. Agpukaw!
ikaw ka na. Wayne, agpukaw-akaw. Umay kayo mutangin! Kabaranggayan mi dito'y kabildadan! Umay kayo numutang! Pigsa amot nga minatap no mangigda. Agpapautang kami kanitoyang kaw! Umay kayo mutangin! Uray manaw ti utangin yaw! Mabalin! Umutang kayon! Umay kayon! Uray sa anak pa anak kabayad. Mabalinak manan nga umutang. Wen, mabalin lakda. Ah, nagmayat man no kasta. Mala, mangpidot ka no anya ti kayat mo nga utangan. Imbagam day taan nanatuyang. Wen kunak lang arudan. Daytoy tinapay. Aha, tinapay. Daytoy Aw. sardinas. Aha. Anya pa'y tinayon na. Nagmayatan nanatuyang. Amin kumaatersena kat kaskada kayo. Imbis nga aglako da. Agpautang da. Sigay, mga laka. Saan ka nga agbabain? Ay, talaga nga awan babain ko no utang ti pagsasaritaan nanatuyang. Ay, umay ka umutangan, maribanang. Ay, saan? Jack kaya? Anya ayat ti berbero kam. Karne ti baka, karne ti nuang, wanaw. Awan ti berbero kak mare. Kan Jack kaya ti umutang. Karne ti lepantay. Na. Apay nga men, tasaan ka nga aglako? Pautang nga ron ti kayat mikin ni badong kaw. No aglako ka, di gumatangak itilakom. Nagaduko nga ibagbaga mo. Ingka man laangan. Sigay, ingka agbirok ititirsin na pagkatangam. Pautang nga ron ti kayat may, gumatang ka kiday. Wunche, kasla kaya't kumanan ti mapan umutang kanin nanatuyang. Ay, kat mapan ka manin umutang Hoy! Nagbayad kan? Ha? Ni tata ba daw? Sino ti pangibagbagam iti dayta, tata ba daw? Sika! Sika ka na, jipaut. Ha? Agbayad kan, no di mo kaya't ngay patiliw ka, kadagiti pulis. Ha? Yoy. Wan, mapana ko nagbayad tataba daw. Nasaya at mat, tao may kaagbayadan, di po. Mababainak ngaminan unay nana. Aha, ti utang mo amin dito'y tersina, kahit, dayta, 5,000 ang nasuraw. Ha? Anya? Agbayad ka. Ay, apay. Nagadumot ng ti utang ko. Kat siyempre utang gayam. Ha? Apay no utang? Ay kat siyempre, nangingina Kasla jay inutang mo nga asukar. 30 laang dayta. Talo gasot no utang. Nagnginan. Jay kape. Jay kababasitan laang matinalak. 2 gasot, jay kababasitan. Ha? Nagngina maton. Jay asin nga inutang mau. Sanga pulo laang dayjay. Sanga gasot. Ha? Ay, nagnginan. Ay. Na, Ay. agrungaab ka kiday. Agbayad kan? Eh, nagngina unay. Mapanak agreklamo ka ni Kapitan. Aha. Ay, una yan. Umutang-utang da. Ita, agreklamo da. Apay kagsagsagit di kadwa matanod ko araw. Ay, umay ka no agreklamo ang kail. Kat kinadwa ako na takasimat. Apay kagsagsagit tamot nga. Makapasangit ba't ngamin jay utang na? Ha? Nagtakilunay jay utang na kininanatuyang angkal. Ha? Kasanumat nga main. Impanginaunay ni nanatuyang ti presyo dagiti impautang na. Basta nga minda dya tuyang. Apay nga minda imutang kaya. Napangayam nagreklamo, ije barangay hall. Agutang-utang da. Ita pa nagbabayad, agsangit da. Kasano kat nagnina ba't di pa nagpresyo yaw? Utang gayam. Sobrami, tinagbalinan na. Agasam, di sa nga gasot. 300. Utang nga raw, pare. Ay, overpricing kayo? Ha? So, asaan kayo ang mabalin gagpautang ay? Tuyang, umay ka man ditoy.
Agor urayak nga raw ti umay umutang. Apay aya. Saan da ka naon ang mabaling agpautang? Da. Apay nga'y kapitan. Kat da ito iti pagbibiyagan mi kinibadong ka. Ay, saan kayo nga kan iti business permit yaw? Magrekag kayo. What? Ah, Pudi umot namin sursurutan timbagak. Dagiti taga-munisipyon, ti umay mangiparikap kada kayo. ha? Ay, kapitan. Kaya't mo ti umutan. Saan? Itid kulaan kin ka iti puunan. Ay, saanin? Didak ang lilawan. Kaya't ka, ti gumata. Ay, sobramat ngamin ti aramid yung nga agasawa na natoyang kan tatabadong. Pilitin nyo, dagiti kabarangayan nyo nga umutang itilako yo. Ngam sobramat gayam ti porsyento yo. Dakes nga aramid dayta. Ala, sige. Ditang tinagibusan ti sabalipoy nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin uli abida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon VJ Paklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.